Kateebwa 7th Day Adventist Primary School n'ishomero ry'ebyafayo mu by'obutegetsi bw'ihanga na munongo mu rutaro rwa resire NRM Mbwebembezi. Ishomero eri okurabira mu office y'enganzi y'ihanga rutungira amabaati gana 50 okubahweraho kushakara bimwe habyombeko. Minister Peace Mutuzo, Minister w'ekikora cy'abantu n'uwahaireyo amabaataga SDA mwana mukateebwa nemanywa nk'ekijukizo kya NRM mbere barwanire mbere bajanjabiraga aba liberators nabo Gavumenti yakatwara bujunanizibwa bokwimukya ekijukizo kino ekyo kubanza kateka ikanisa kubura inyuma yateka hisomero kandi isomero terirekerire. And the president was struggling to liberate this government. He used this school as a treatment center for his soldiers, and we are thankful to him for remembering that Kateebwa SDA Primary School is his best place. Dr. Peace Mutuzo omukuhaya amabaataga ayahananjeriza bebembezi obutaga kwatijaga. Twenda kubaterera abazaire na basomesa abakateebwa SDA ngu amabaati turesere 15 gahikirize genderwa kisomero batombeke ekindi kiona ekitakwatera n'isomero classrooms, staff houses, toilets ebini bikirizibo baitu bateja kwikara gabagana kandi tujja kwantu bahondereza. James Ategeka Mugarama mukuru w'entebe ya Katana habwa Bunyangabu district ayanjire entebe ikanisa ezokwatira amashomero agaruka bo mu district cyo itwenka district ya Bunyangabu twina master plan ya masomero gano gakonyera Omubireeba mu maiso ogakonyera okombeka classes kumara hata tukubaliza na brao class intaitu mu masomero gaitu korora zone bitebe msanju byejura. So we request the government at least to renovate the other building that was constructed by the parents, and this same permanent one be renovated also or be removed from there and construct a permanent house there. Omugandi abazire b'ekyanga kya Nyampichi omuri Bitoma Bushenyi bahijirwe okwehara omuzego kuhinjira abana babo bakiri bato obwe bari kubiha mu mashomero. Ebi begambirwe akushabira beje ba Chamushanju abanyampichi Primary School Bitoma omuri Bushenyi abarukuza gukora ibibuzo bye Chamushanju okutandikana n'inchakare na ndesapure narura abakandetse n'abana barya tumuherezo mu rwamani yebare pastor umwako kwa wiro kabahereza seti ndyani ndeba no bucumu natwe wabongera seti no bugiraki no bucumu narura wabangita wone sapure mubicira Maria abatonganire muri rigena tebyo mukozi kwa Rosari umara argaye sapure twaserezo mugisha izobera umwambo n'umurare mu gishomero ninjeza aho kuboreka kugira ngo yonko muntu nobaso kutungure cyanga cyanyu akuba abantu wari umusanka Thomas Tayebwa akasomera owabo Mitoma konkate ni deputy speaker ware barahaji basajja baraba no muntu wishaka na yambabo waba ine universities abantu basomeramo hono muze go kukomya abantu mu Chamushanju na nabando butacumara nugurebwa kuba nugweyongera muri Bitoma kandi abazire bashabirwe okwebembera urutaro rwo gurwanisa ngo ari umwana yize sineyagana abana bashomese kemwe mwete kama nshabanka Gavumenti obwene banyakarga n'amashomero neguraga ya Main Road ku Katema yankiri somero iryo mu cyaro igende challenges ryo shortage of teachers namba yabashomese tel kumarabo abana ko kwingana amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi na Ben Muhozi.